Okay, that's it po. May isang sunata nga talaga nga makapudno. Kada kita'y nahilig agtaragan iti manok, kawitan. Talaga mga ano. Dumapag sa na. Dagiti pa pagkatahan tayo sumulat tati as-asikasun. Buwan man. So kasi kapalong ito no agkaroon kati asawa ay kat uno na siyempre ni baka mo nga apro-aprosan hanga tayo manok. Nalawag. Mahilig ko ti manok garod. Sa bagay, iti hilig mo kada tayo amang papapintas, datalugan mo. Wah! Natatay laang sirip-sirip mo. Uncle, ibabata, datay visor na kung kunamanan. Nangatol ako na garod. Kasi bayamta. Nagtudtod kat na iba pong windom gamin. Agtudtod latamot. Agtudtod. Hanga-tanga, akparparsakti katay mo dito una. Madimot siguro. Okay, sa bagay, duma talaga nga, masapol ng asikasum tapno bumayag ti serbisyo talugan. Mawasingan, mabacuum. Vacuum. And most of all, ikam ti wax na ta, no? Sumulang. Kumtat, dagiti danom. Dakil nga ba nagdeta, hanga datay pawashing ka nga pawashing. Narunot ton, di top coat na. Mong garod. Ngemet no dati ko. Okay, tila da nga malawat tamanan. Renz Clifford, Ancheta is watching kabla awa mom, dagiti de Guzman and Ancheta Bautista dito San Miguel, San Sebastian, Nalpas. Nat nalpasan, atanay atin eh. Yeah. Ito. Mga idol, pa-shoutout po from Evangeline Marcos. Hi, watching from Canada, from Velia Basco, tinagan na. I'm watching from Vancouver, British Columbia, Canada. Wow. From Fe. Almez, nga tanda ito eh. Iko na, pilyado na. Flor Villa pa matinagan na ay naapo na yung bagmanan kanyayo nga FDD. You see, Pa-shoutout po kami dito sa San Miguel. Liano Ancheta family. Esther Gamboan Nilo is watching. And of course, good PM. Pabati naman po lahat po ng mga taga-tubinan po at lalo na po mga family Casticiones po at happy birthday po na rin po kay Ate Vanessa po from ating Vilma po. Po nagado nga po na. Grace po. Nako, madi dahil taba. Okay, may sabay. Good PM. Greet ko man friend ko Mel Ramos, Jun Asuncion, Dave Ruiz. Request ko man perfect from Laila Pablo ng Lasam Cagayan. Thanks. Kita, Lasam, dumdum kanyata. Wong garot. Dito yung pahimat. Wala na niya G-Can. Dinaga na yung bangal daw yung mga... G-Cash? Madimat. Bangal daw yung mga idol kablak man tibuo nga pamilya dito ay ang balatungan nila kay ko nga ni Norman Bartolome. Yan na kita anak ko. Wala naman. From Flor Villa pa ulit. Watching here in Los Angeles. Happy Sunday. Natata ko na. Kuna na ni ading Joram Beltran may sakadagiti nakita nga kasing putang ng empleyado aside from us, ha? Kuna na ni ading ni a future attorney kung nagtahampay remorte resulta na di bar exam da. Naimbag nga malam Sir June and JM pagritman amin nga taga Ramon ken dagiti LGU employees lalo dagiti nag-take the civil service examination. Sabi lo kuma tapumasada amin. Ayan. Apo nagsiatan no kasta. When sabi lo kuma pati dagiti nga nag-exam pumasada kuma. Ay pumasaan no kan. Pumasa ka na. Anyway, good luck to everyone. Apo. And good luck to your wife Auntie Jube. Yes, who took the civil service examination. Professional. Kasama kini Bigoy de la Cruz nga manaliman siguro magmanmaneho itatanga kanito. Ano? Mangrugitik samon magmanmaneho ko na paawid. Ay paawid. Paawid. Okay. Sa bagay Diyos ko, di ka man nga naawatan nun. Nalpasan ti examon, paawid na dagijayon. Kaya lang, tugay-garo ba minok Kawayan? Kawayan City International Airport and Manufacturing Corporation na nag-exam. No, Kawayan City, pagbilang, manulang minuto, oras data. May sa siguro, nabuntok titry mo. Nga rod, for 300 pesos manan apo, hanga mabalingan, tanga ipadawat amin, dagito yung parabor nga nagsang-sangbot kanyata. I-text nyo lang apo, dito yung official text line tayo. 0915-071-3686. Agor ka, tagdelita. Manggaro, dagay niya nagpog to. Pog tatay. Kaya yan. For 300 pesos, apo, courtesy of may kaanakan Giovanni Vizcara, apo, nga very supportive iti programa. May madama ka na, dalatag din ng together. But of course, may ninong Renato, former Mayor Renato Vizcara, and ninang Melba. Yan. Good afternoon, kada kayo tangaduwa. And papremyo, sagot ni kaanakan Giovanni Vizcara for 300 pesos. Dito yan apo, dito tatlag nga sonata. Lalaingin nyo tag-text, itinagan nyo, age, address, ken, dito paulo na. Dito yung official text line. Dito yan. There are times when a woman
has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can feel. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. You must think you failed me just because there's someone else. You are the first real love. As early as 12:37, nag-text is introduction pa lang. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have a part of me I gave to you. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. I couldn't really blame you if you turned and walked away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. And loving you both is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. And loving you both is breaking all the rules. Okay, at ikaw na balong. Ayan, kita. Hindi mo mabiro ka nun. Siyempre, yung muna iso na tatay nga nag-text. Anyway, na picture mo tatay kasi tatay first nga rin war itinagan na. Kung gano'n, dapat 0927 Trogrugina. Pimbugto pa ni Bayaw Joseph kita amat na Rosby Reyes, pimbugto na mo lang. Magkano'n. Romualdo Baril, apo. Biro kong kita. 0927. Norma Bermud, nagaduda nga pimugto, but then may isa lang apo ti mga back, of course, iti imo na nga pimindot, iti cellphone na tatay. Ano pa nan? So karo, dapat kasi jay. Bigla mga nagpukawan. Ayan, may sa katagdi technique apo tap no madiag pangato de jay sungbat yo ket hanyol ulitin ti ag text. No nyo mo nga text jilatan baybayan nyo latan. Tano inulit yo ti nag-text kung maiparabaw man isunan imbis nga isu ti una de text yo mapukaw. Oh, matan.
napukawan. Ayan, Tim Mared. Ayan, inulit na gayam tinag-text. Anyway, imbaglaki din ta osto je umun-una nga songba na. Okay, our winner is 41 years old from Oscaris Ramon Isabela. Nasimong batisun as early as 12:37 p.m. Ayan. Oras ka 12:41. Ayan. Inulit na lang ulit yung nag-text isong hanapin mga to, but then nakita mi tatayan nga iso na timuno na nga simong bat talagang observara mi nalaing. From Oscaris Ramon Isabela, it is ang baan na po torn between two lovers with T-O-R-N. Ayan, ado nga minti thorn kung nada nga the H na, but the torn is torn nga pinisang, nga torn nga si it. Torn nga pinisang, that is the correct answer. Torn between two lovers. Iso nga tayo Ilocano version, tagat pinunit kuna napunit. Ayan. Our winner is from the LGU Ramon. Kita man laeng. Eksakto nga kinablaawan ni Sir Joram tatay dagiti empleados ti munisipyo. Of course, gapot, dinuminggo isuna nga sumalasali, dinuminggo ang dingdingag ti programa, tatalangan na pag-asatan mga nangabak. Ayan, of course, binipining Pilipinas candidate number 4, Miss Cheryl Cabigas tinangabak. 1947. Katawanan na ngamin, iso nga introduction para di kanta amo na nga sumpatanin. Ayan, congratulations, Cheryl Cabigas. Engineering office. Isipat mo no bigat yellow na. Mano na pangabakan na? 300 pesos courtesy of Giovanni Biscara. Anyway, kunakon apo dagituyan apo dagiti empleados nga kanayon lat nagdingig ti programa mi. Of course, not to mention ni ate kananya ko nakaisa magpagpagkaaklata. Ani Ma'am Ruby? Ni Los. Ay, ni Ma'am Los. Of course, ni Ruby. Dagita. And Jingaliom. Ore ni Bosco, ni Ma'am Amy. Ni Linda. Ni Ma'am Lilia. Dagita. Di office mi met ni Ninang Avel. And of course, nga mapuko dito ang titingig. Hanlang nga iso na. Intero. Nga pati di ka. Di treasury mo ni Ma'am Los. Cruz. Yan. Nga madama akong plancha siguro tatang kanito together with Kumari Emma. Dagita launa. Wanda, Tita Emma. Dagita. Nagbalin nga liwliwadan. Ayan. So, thank you so much apo ti LGU family. Ang apong isuda ti umang titipa premyo. Ayan. Talaga mga dida ang mangliwliway nga agding nagmaya ngamin kanon ti agplansa nga kunada. Eksakto. Bagnoon ta nga mga maliwayan. Ayan. Di plansa. Inibatan tayo plansa na nag-text niya na oram da tayo uniformida. Anyway, ti oras ka aruba 43 minutos kalpasante alas 12. Ket madama ka data apong dumdumngeg. Kadagiti duwang agkakalaing nga kumansyon ka na abumulata ti radio. Manong Jun Seriales together with Jan Mark. Dito lang apo kasamitan nga radio station ti entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit! Kadagiti, at dati utang na titintindahan, lagi po nyo ti agbaya, tadi kakaasi da apo, nag-provide itipunan. Kantua malipatan, tanaga titug tilistam, amin na kasapulan, ingka alam dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, ay nagsamit iti saritam, intuno kwanyak na buutan, nanayo ng tilistam. Plancha yung kumari mo. Sabi niya dito, Jennifer Florentino. May samot na kumari sila. Ipapalansya mo, kini bakit sabel? Kinsenas weno katapusan, iti ka rin ngayong kabayadan. Pinagbalin nakpay atong ang taawan met ti pagukubraam. Angin gaputa karuba ka, panagtalek inted kuken ka. Di dakes na nupasyaren ka, aglemeng ka, di kan makita. And of course, Jelly Honorio says here, Sir Jun, pabati naman si Nanay Iya Sindin from Ramon Isabela. Nakikinig kami ngayon habang namamlansya siya. Okay naman. Panagpapalansya pa nagtitingig ti programa talaga. Thank you so much sa ating Jelly for listening.
Tunggal singiran ka, si kapayanti at daganas na bumugaw ken makaluksaw ka. Kunang magbayad kan tulata, nung nagsabat tapay di kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda aket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Iakartan sa di Domingo ti Monday program ti LGU. Mas ada to ti aging dingag tatang dadi umat attender ti flag racing. Oh my God. Parparing kan nagsaman. I have never seen you. Ikan tuwa malipatan, sikat ng bankrupt to'y tindaan. Numakadis kita katikwartam, sa balimed ti pagkatangam. Pimanta siyak ti katatangaan, tanagtalekak ti mangutang. Damat ko pa'y ingka na pindan, tiyak lawlaw at tintindaan. Ayan, of course, ang tabayanan nyo po iti 1 unit electric fan damdama. The ticket, ano ti brand na balong? Standard. No. Oh, Sharp. Sharp. Apo, kami ang matang iti napintas ba lang nga branda ito? Napintas nga branda ito. Yes. Para iti tatatlag nga sunata. Tunggal singiran ka, si kapayanti at daganas na bumugaw ken makaluksaw ka. Kunang magbayad kan tulata, no agsabat tapay di kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda aket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Okay, naimbag alto yung manong Jun kenjay ang kablaawan man awan liway na dingeg dito programa yo. Ti pagayam yo Niño de la Cruz iti San Miguel, Ramon Isabela. Kanay mo lang mga paano ka data. Wan, ngam tataga po auto texter na nga makasingot. Tunggal singiran ka, si kapayanti at daganas na bumugaw ken makaluksaw ka. Kunang magbayad kan tulata, no agsabat tapay di kalsada, day tama-tamawan nakita na, tinda aken awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Sinsuka sakap kung ano si kadayta manti tinapay pailis kandela Parte mata ka talaga. Basta adda ited ko ken ka tilaeng itaw dawat ko matek kitam ay ket ibayad mo tapno mabiyag da ito'y negosyo adanto man iti mautang mo tapno mabiyag da ito'y negosyo adanto man iti mautang mo. Okay, once again, iti pangrik namin po iti familia, iti katugangan ni Engineer Cocoy Terte sa Jai Jones Isabela, nga pimanaw, pimusaya na po iti katugangan ng lalaki. Kastamat kin ni your ninang? Ninang Antonina B. Fernandez. Apo, Diyos ko, malagip ko taninang ko nga nenen. There is a signature song nga kinanta na mo't kahit edi na minsan nga dati party di munisipyo na nagkikinantsaw Ninong Delma together with my ninang Apo talaga nga ko nakikinantsaw da and then nagkansyon mo isuna nati kinansyon na agur kata kita kuman nga masarap Tagalog mandong ang kinanta niya. Hindi ko lang alam kung nandito. Sige, biro ka tagbasa na. Sige, kung nga malagip ni Ninang. Watching from Hong Kong, FDD, kung na Jufel Landingin, kung na Jennifer Wanya, pakibati po yung father-in-law ko, Doming Wanya, lagi po siyang nakikinig sa mga videos niyo from Lalo, Cagayan po. Uy, naganda yun ya. Pa-shout out sa mga Tiburcio family, sir, from San Agustin, Isabela,
from Marley Sulyo. Good day mga idol, watching from Kuwait from Gemma Lumboy. Ko naman ni Mona Lisa Garcia. Pakibati po family ko sa Isabela Salvador family, Garcia family, and Domingo family watching from Saudi Arabia. O, yaman kami po. And hello to Auntie Lisa Yadaw Cabal. She's watching right now. Good evening. Kita Hello Hawaii. Awan, pinanawon tayo suna na pandaamin dyan Las Vegas together with Auntie Cathy. yes, tayo bisita ang Presidente iti Batch 1978 of Doña Aurora National High School. Ni Loreto. Wow. Ni Sir Loreto. Kita aman. Kita circle of friends. Dakat circle of friends tamatan. One. Hello, Jonabel Domrique Lonuze is watching also. Yan, hello. Nembangal daw kada tayo amin mga karuba from Kaizenhai Amking. Ano kiting nagnaga na ya. Manong Jun nembangal daw kanyayo. Kablawak man ti pamilya Alejandro tabik dita Victory Sur, Santiago City. Request ko mga jay bulan. Thank you and more power. Tom Raymond Alejandro. Dana biro ko ngon. Hampeng arot. Sige. Ay, sa wakas, nakapanood din ng live from Roger Parcasio. Hello, Karuba. I'm present from Auntie Charity Llanes and belated happy birthday to Charmel Llanes. Yes. Medyo nalipat at ating nga sunatan, but I would like to offer this song. Noong ko nga maituloy ay kaya tagpaspasensyahan. Ulit na mabit lang bitin oras. But I would like to dedicate this piece to my ninang, my boss, Anthony Nabi Fernandez. Apo, nga pimusay. Iti MPDC Planning and Development Coordinator. Iti LG Ramon. So, ninang, wherever you are, I hope you're listening and I hope you're happy now with Bricks. Matod nila akong diliangay nga magmangga sa imong gugma. Matod nila ikaw dili malipay kay wa ako'y bahandi nga kanin mo igasa. Gugmang putli mauday pasali mauy bahandi labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma o paraig. Dili mo lubad kining pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y bilining kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Akong adili ka mutuo sa mga pagdamay kong naangkon. Inakong adili mo kawangon damguog pasalig sa gugma mo. Inakong adili ka mutuo sa mga pagdamay kong naangkon.
naku nga dili mo kawangon damgo pasalig sa guma mo damgo pasalig sa guma mo. Wala lasunggar. Ayan, once again, that piece apoket heartily dedicated tinagawan nga ninang mi DJ Opisina, dati boss mi, PDC mi. Apo talaga nagsakit tinaga. Pinipigilag ti magbagik, but then talaga nga napukawan kami ti inang DJ. So, kadagiti so amin abang nga familia. Once again, iti pagladingit mi kada kayo, especially to my ninong Greg. Nga di ka muno kasano nga mga rugimanan nga agbyag, but then sabi ko man tagti tinulong amin nga familia tata nga bumangon taduwa iti napuko katakwada may sa tati apo ko na nga ni Blakes and then si Marunubet nga Dagos isuna. So kaaro ba, the time now is 12:56 and pumakata kami for our first set and we will be back with more songs, more requests, more prizes. Ayan, dito lang nga po kasama itong radio station Tintay, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam It.